ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ጽቡቕ ክትኮኑ ናይ ወትሪ ትምኒተይ እዩ እምበኣር ሎሚ ካብቲ ንቡር ፍልይ ዝበለ ናይ ቴክኖሎጂካዊ ሕምባቤ ወይ እውን ውድድር ኣብ መሬት ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ጠፈር ኣብ ሰማይ ኣብ ወርሒ ከመይ ከም ዘሎ ክንርኢና ኩለን ሃገራት ኣብዚ እዋን እዚ ተን ኣብ ምድሪ ሓያላት ዘለዋ እቲ ውድድረን ኣብ ምድሪ ጥራይ ዘብቅዕ ኣይኮነን ንሰማይ ገፁ ዝኸደ ናብ ስፔስ ኣውተር ስፔስ ናብ ወርሒ ናብ ካልኦት ፕላኔታት ኣብ ምምራሽ ዝገብርኦ ዘለዋ ጉዕዞ ክንርኢና ኣብዘን ክልተ መዓልቲ ዝሓለፋ ቻይና ሓንቲ ዓባይ መርከብ መንኮርኮር ንስፔስ ሰዲዳ ኣላ ናብ ወርሒ ማለት እዩ እዚ እንታይ ማለት እዩ እዚ ክንሪኦ ኢና መጀመርያ ናበዮም ሰዲዶም ዘለዉ ናብ ወርሒ ክበሃል ከሎ ኣሜሪካ ኣብ ሰብዓታት በፂሓተይ ዝበሃል ክሳብ ሕጂ ግን ክንደይ ህዝቢ ኣሜሪካ እውን ዘይኣምነሎ እሱ ምክንያቱ ኣብ ሰብዓታት በፂሓቶ ክሳብ ሕጂ እንታይ ትገብር ኣላ ዝብል ሕቶ መልሲ ተረኽቦን ብዝኾነ ኣብ ኖርማል ወርሒ ዘይኮነ ኣብቲ ዝረሓቐ ክፋል ናይ ወርሒ እትበፅሕ ሓንቲ ዓባይ ሳተላይት ንመርመራ ሰዲዶም ኣለዉ እንታይ እዩ ክንሪኦ ኢና ራሽያ ኣብ ዝሓለፈ ቅድሚ ወርሒ ቢላ ሓንቲ ሳተላይት ንሰማይ ሰዲዳ ነይራ እንታይ እሱ ነይሩ ኣሜሪካ ኢሎን ማስክ ብዛዕባ ኣብ ስፔስ ሪኦሞ ዘለውን ፈሊጦሞ ዘለውን ክዛረብ ከሎ ክንሰምዕ ኢና ንሱ ኤግዛክትሊ እንታይ ፈሊጦም ኣለዎ ኣብ ስፔስ ክሳብ ሕጂ እንታይ ፈሊጦም ኣለዎ ክነገረና እዩ ምሳይ ፅንሑ ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ኤውሮጳውያን እዚ ኩሉ እናተገበረ ኣብ መሬት ኣብ ፖላንድ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ንኽእትዉ ዝማጎትዎ ዘሎ ድማ ክንርኢና ግዜ ተረኺብና ክሳዕ ክንደይ ኤውሮጳ ድሕሪ ተሪፎም ከም ዘለዉ ዘጉልሕ ኩነታት ይስውን በዚያ ንጀምር መጀመርያ what's going on here China has launched an unprecedented mission to retrieve samples from the far side of the moon. The spacecraft called the Chang'e 6 lifted off from the southern island province of Hainan. It's expected to bring the samples back to Earth within 2 months. It's the latest advance in China's ambitious space exploration efforts, now competing with the United States. China already landed a rover on the far side in 2019, the first country to do so. Here's more on the So, China ab ናይ መሬት ቴክኖሎጂ ጥራይ ኣይኮነትን ትሕንበብ ዘላ ወይ እውን ኣሜሪካ ስጋት ኮይናታ ዘላ ክንብል ንኽእል ኣብ ኩሉ ዓውዲ ክብል ከለኹ ሊትራሊ ቃል ብቃሉ ኣብ ኩሉ ዓውዲ ቻይና ትሕንበብ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ስለምንታይ እዩ እዚ ስጋት ክፈጥር ዝኽእል ምክንያቱ ቻይና ኣብ ዓለም ኣብ ታሪክ ወይ እውን ዳርጋ ኣብ ታሪክ ክንብል ንኽእልና ኣብዚ እዋን እዚ ዝበዝሐ ኢንጂነራት እተፍሪ ዘላ ሃገር ብብቅዓት ናይ ትምህርቲ ኢንጂነራትን ናይ ኣይቲ ይኹን ናይ ካልእ ኢንጂነሪንግ ተፍሪ ዘላ ሃገር ቻይና እያ ዝበዝሑ መንእሰያታ ብዙሕ ብቁዕ መንእሰይ ኢንጂነራት ዘለዎ ሃገር እያ ስለዚ ኢንጂነራት ተለካ ኣብ ስፔስ ድዩ ኣብ ግሪን ሬቮሉሽን ድዩ ኣብ ቴክኖሎጂ ድዩ ኣብ ኣይቲ ድዩ ኣብ ኤኣይ ድዩ ኣብ ካልእ ንቅድሚት ክትመፅእ ግድን እዩ ናይ ግዜ ሕተይ እምበር ንቅድሚት ክትመፅእ ግድን እዩ ምስ ዘሎ ርቀት ናይ ቴክኖሎጂ ስለዚ እዚ እንሪኦ ዘለና ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ይኮነ ናራና ይኹን ከይድና Chang'e 6 aims to collect lunar material from the far side of the moon and bring it back to Earth. It's a complex mission that will involve several robotic modules working together. The 8-meter-long spacecraft will first orbit the moon and then deploy a lander to the side that is never visible from Earth. It will target the South Pole Aitken Basin, the largest known impact crater in the solar system. Using a mechanical drill and scoop, the lander will collect 2 kilos of soil and rocks. An ascender module attached to the lander will blast back into lunar orbit and transfer the samples to the re-entry vehicle. Wow, it's crazy, really. The technology ኣበይ በፅሕሎ ንኽትፈልጥ ኣሸጋሪ ስለዚ እዚ ዝሰድዎ ዘሎ ኣብ ሓውሲ ሮበት ዓይነት ናብቲ ቦታ ዜሩ ዜሩ ኣብ ምቹእ ቦታ ኮፍ ክብል ካብኡ ባዕሉ ደልዩ ኣእማን ድዩ ሳምፕልስ ነቲ ቦታቲ ንመፅናዕቲ ከድሊ ዝኽእል ምስ ወረደ ካብኡ ረኺቡ ክወስድ እዩ ባዕሉ ካብቲ ቦታቲ ዝብገስ ሮበት ድማ ኣለዎ ንሱ ወሲዱ ኣብቲ ስፔስ ስቴሽን ናቶም ከይዱ ኣብኡ ከረክቦ ካብኡ ድማ ናብ መሬት ክመፅእ እቲ ሳምፕልስ ንመፅናዕትን ንምርምርን ክገብርሉ ማለት እዩ እዚኣ ቻይና እዚኣ ቅድሚ ክንደይ ዓመታት ድኻ ዝነበረት ሃገር እያ ሓደ ሃገር መንገዲ እንድሕሪ ሒዙ ክሳዕ ክንደይ ምዕገት ከም ዘይብሉ ኢኻ ትርኢ ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ሕምባቤ ኢሎን ማስክ ኣብ ካልእ ኢንተርቪው ናቱ ታእንኩ ትወዳድሮ ናሳ ዘይኮነ ዝወዳደሮ ዘሎ ናይ ቻይና ናይ ስፔስ ፕሮግራም ዝያዳ ተወዳዳሪ ምዃኑ ምስ እዩ ዝነግር ስለዚ ቻይና ኣብቲ ሕምባቤ ብዙሕ ስጉምቲ ንቅድሚት ከይዶም ከም ዘለዉ ሕጂ ነቲ ኩነታት ክገልፁና ከለዉ An ascender module attached to the lander will blast back into lunar orbit and transfer the samples to the re-entry vehicle. If all goes well, it will carry the cargo safely back to Earth.
Scientists hope the sample will reveal new information about the moon's early evolution. Its far side is geologically different. So, isn't like Bominatom scientists بزعبا ورحي أفلطون خجبر مغنياتو كال فيديو كنرينا راشا مس China كوينهم حدا program أب ورحز جبر ولو أب إسراء سلاسان حمشان سنين لغرينا نز programات إذا كنت جبرن حرقين كما يود دريزلو نا ورحي من قديمو كده دا يكونس كولوني مجزاتنا كويكنات كا واننا زلو بوتا أب ورحي من جرحي زعينو تلك كمتنا بأفريقيا متيوم أوروباويان كولوني وي إيرترانات هي سوماليانات كايا جلز بحلوز نبرو لك كم دما تود الدرحجي أب ورحي كولونينات كان مقبار كمون أب كال بلانيتات جبر زلو تنهينا كرينا كالوت فترات أب سبيس كنتايا اللوديوم كالوت هيوتاويان فترات اللود إليان السبلوم زعبوم إلى ماسك حدا قداس زرباك زاربيو كنسم عينا سون الجنقات بزي برنامج بيكوسك خيدخ. From the one we see from Earth. It has a thicker crust and its surface rock has different chemical composition. Chang'e 6 also has instruments made in Europe on board. A spectrometer from Sweden will investigate the interaction between solar winds and the lunar surface. When solar winds sweep across the moon, they create an electric charge that can endanger astronauts and equipment. The effect is most pronounced on the crater edges in the polar regions. It's amazing. Gala ahzab abza alam kallana نبلعون ستيون gala hizbi زبلعون ستيون سينو أفقد الشجراتن دخلنا تنكنبر كله كاله كفالنا يدك سبات دما كامريت حليفهم أب سمايات بمخات هيوتنا يدك سبات نبكالوت بلانيتاتن نبكالوت بوتاتات النموسات يواسوهم هلاهم تي ديسباريت ويك تفللي جاب زلوا أمانغو دك سبات مودا مدارك كي بلون سلازي بحفشة جن هذا نجاري برحلك أنت هجر تكلني من جدي بتكلني مرحلة ندهر حيزة بفتو متحز كل واي كل سلازي نحكينا مرحلة حماقي بلا بلا قبل قلو جست حنت نجار كترداك مالوا حماق مرحلة كندزي لو تي كمز أي كلني لذي إذا لو تزي بستخلو زبلون زي سيطنون زلو نبي كسي خيط كم زلو إذن سلوانا China نابكالوت هجرات نخياتو دماء أمريكا بزو عليت معاتن هجرجر كتفتر توعد لا زي كردانا خلالو نشتي نسمعيه شعو انترفيو على كابتن من جنرات. A spectrometer from Sweden will investigate the interaction between solar winds and the lunar surface. When solar winds sweep across the moon, they create قال نبرات نايتا من كركر كاب سويدن زخدا نيرو يربايان لما قال نحنا ون إيد نيرنايو نما بالز تكمل زلو يوم قرب حجزنا ينا بركيتنا ينا يبلو قال كاب سبير بارت نايتا روبوتنا بورحد خيزة لاسي كاب سويدن زبات نبرات نيرو. An electric charge that can endanger astronauts and equipment. The effect is most pronounced on the crater edges in the polar regions. This research trip will pave the way for China's first crewed moon landing, which it hopes to achieve by 2030. So, بإسرع سلاسة درشدش عامة عبيلة سباتا أبورحي كوردو تثبيت تقبر ويكا بلانا لوا China مالتيو نزخ تقبر كما جمرية أتمريت سيرفيس انتاي كومبوزيشنال انتايو كميو كتسنع أخذ كلا لوا دحرية ناتمون لاندينجز بحال كاتم زخل. So, yes, this is amazing stuff بعيني ساينسن بدنا يدك سباتن مرمرن كونتاتن كنريو خلنا مغنياتو مززلو كسب عنكر معتي قوم زلو هيمانيتي هجرات مالتيو حدا ستبيت مراحل تمتيو نزقول دك سبات كتفاز خل أصوار سلو زلو حدا جنيا كوني سلزي بدع باز دحرت إلا ماسك بزعبو زارب. Both the US and China want to establish bases at the moon's south pole. Some incredible images there. For more on China want to establish bases at the زتري وزلهم maybe دحري 10 عامت ويكا maybe دحري 10 عامت vacation نابورحك كله كم زخانة كتفلت لكم مون كولونيز بعضلو vacation كله بغانو سلزي أبزي دبي كده دو أمريكا كده دو يكونه تحرستو السنة عامتات تجعزو ويكات vacation زبحال تجعزو ناب space كم زخانة نابو كيدو سب تكال بلانيتات كم زخل كجبر كم زخل يزريكا زرما نبحك سكرميو نبعين ذاك سبات معبالك الريخ الماسكة قال كابتن كيلاتات نايتي برنامج كزارب خلونا نسمع. Moon's south pole.
Some incredible images there. For more on China's ambitious space program, Mu Tzu joins us from DW's Chinese service. Can you tell us what China is hoping to achieve with this mission to the far side of the moon? Well, scientists already knew that the far side of the moon looks very different to the near side of the moon. So this time the Chang'e 6 mission should collect dusts and rock samples from the far side and transport them back to the Earth for further analysis. And Chinese as well as international scientists choose the Icon Basin near lunar South Pole area, which has had a lot of asteroids impacts and volcano eruptions over past billions of years. They could reveal. So እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ብዛዕባ ወርሒ ክንዛረብ ከለና እቲ ቀረባ ክፋል ናይ ወርሒ ብዛዕቡ ዝፍለጥ ነገር አለው እቲ ርሑቕ ክፋል ናይ ወርሒ ከባብ ስለ ዝኾነት እቲ ብኻል መንገዲ ወገን ዘሎ ናይ ወርሒ ወልሓንቲ ብዛዕቡ ዝፍለጥ የለን ስለዚ እዚ ነገር እዚ ንዑን መጽናዕት ምግባር እያ እዚ መንኮርኮር ሰይዳ ዘላ ቻይና ይዝብል ዘሎ ናይ ብሓቂ ሓደ ነገር ዝገርም ኣብዚ ክህልወኩም ናይ ኢሎን ማስክ ሮኬት ንሰማይ ከይድ ከሎ ሙሉ እዚ ምዕራባዊ ዓለም የጣቅዕን ይዛረብን ነይሩ እዚ ናይ ቻይና ክኾን ከሎ ትም ውሑድ ሰብ ይዝርዮ ስለምንታይ ናይ ቻይና ዕብለላ ብጣዕሚ ልቦም የጥፋሎም ስለ ዘሎ ንቻይና ክሬዲት ከይሂቡ ዓለም ብዛዕባ ቻይና ንኸይትዛረብ ዘሎ ተጽዕኖ ንበይኒ እዩ ኣብ መብዛሕትኡ ቴክኖሎጂ እዚ ቻይና በፂሓቶ ዘላ ኣብዚ ኤውሮፓ ወይ ኣሜሪካ ዝኾነ ነይሩ ዳርጋ ለይቲ መዓልቲ ብዛዕቦም ተዘርበ ነይሩ ናይ ቻይና ግን ሰብ ከይፈልጦ ሰብ ናብ ቻይና ናብዚ ቦታታት እዚ ከይከይድ እዚ ቦታታት እዚ ሰብ ክርዮ የብሉን ምክንያቱ ቻይና very civilized space country እናኾነ ይመጽእ ስለ ዘሎ ናብ ቻይና ሰብ ንኸይከይድ ንቻይና ሰብ ንኸይፈልጣ ንቻይና ፕሮግረስ ሰባት ፈሊጦም ብዛዕቦ ብዙሕ ከይዛረቡን ብዙሕ ከይገብሩን ዝግበር ዘሎ ዕፅቋ ናይ ሚድያ ካልእ ነገር እዩ that's why ድማ amazing infrastructure architecture ካልእ ቴክኖሎጂ ኣብ ቻይና ከሎ ምዕራባዊ ሚድያ ከምጾ ይመርጽን እዩ ብዛዕቦ ክዛረብ ኣይደልን እዩ እንታይ ክዛረብ ዝመርጽ ብዛዕባ ቻይና ክኾን ከሎ ቻይና ኣብ ምዕራብ ወገን ሰብ ቀቲላ ወይ እውን እቲ መንግስቲ ሰባት ይጭቁን እዩ ከምዚ እቲ ኔጌቲቭ ኣሉታዊ ክፋል ጥራይ ሪል ስቴት ናይ ቻይና ኮላፕስ ክገብር እዩ እቲ ቻይና በፂሓቱ ዘላ ደረጃ ምዕባለን ስልጣነን ግን ክገልጽዎ ይደልን እዮም and this is one of the reasons ስለምንታይ እቲ ሚድያ ኣሜሪካ ትኸዶ ዘላ ካምፔይን ንቻይና ንምስይጣን ቻይና ውድቕትያ ጥቕሚ የብላን ክትወድቕ እያ ብምባል ሰባት ብዛዕባ ቻይና ተገዳስነ ዘለዎም ኣብ ቬኬሽን ናብ ቻይና ንኸይዱ ነቲ ቁጠባ ናይ ቻይና ንኸይዕብዩ ዝግበር ዘሎ እቲ ኮንቴይንመንት ዝብልዎ እዩ ናይ ብሓቂ ዘገርም ደረጃ በፂሕሎ ንመለስ ኣብቲ ናይ ሳይንስ ንመለስ of moon, maybe also of the Earth and our whole solar system. Okay, now we have seen India, we've seen the US and Japan launch missions to the moon in recent years. Now we've got this major milestone for China. Can you give us a sense of how important space exploration is to the Chinese leadership? Well, as you said, everyone, including United States, India, Japan, they are all trying to get to the moon. And of course, China, as an emerging superpower, doesn't want to be left behind. So China has planned this mission to collect dust and rock samples from far side of the moon. And in the next years, there will be also more complicated missions. So ትውድድር ናይተን ሓያላት ሃገራት ኣብዚ ስፔስ ኣብ ብጣዕሚ ንቅድሚት ዝመሰሉ ተን ሱፐርፓወርስ ዝበሃላ ዘለዋ ቻይና ድማ especially ኣብቲ lower orbit ዝብልዎ ሮኬትስ ብዙሕ ሮኬታት ሰዲዳ ከም ዘላ ነቲ ቴክኖሎጂ ናታ ንምቅርጣፍ ሳተላይት ብዙሕ ስለ ዘድልየካ ኣብኡ ዶሚኒየንት ፎርስ እናኾነት ትመፅእ ከም ዘላ ናይ ኢሎን ማስክ ካምፓኒ ኣካል ናይቲ ስፔስ ኤክስ ግን እቲ ናይ እንታይ ዝብልዎ ኣለዎ ሓደ ካምፓኒ እቲ I don't know ትፈልጥዋ ትጥቀሱን እቲ ናይ ኢንተርኔት ሳተላይትስ ዝውንጭፍ ኣለዎ ካምፓኒ I'll find it for you. It uses satellite internet service technology that has been around for decades. Instead of employing cable technologies like fiber optics to deliver internet data, a satellite system sends radio signals across space. So ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሓደ ካብተን ናይ ኢሎን ማስክ ክፋል ናይቲ ስፔስ ኤክስ ዝኾነ ካምፓኒ ስታርሊንክ ዝበሃል ኣሎ ስታርሊንክ ዝበሃል ካምፓኒ እዚ ካምፓኒ እዚ ነቲ ናይ ኢንተርኔት ቴክኖሎጂ ዝቕይር ዘሎ እዩ ኣክንዲ ብገመድ ኢንተርኔት ኣብ ገዛኻ ጥራይ ዝኸውን ካብዚ ሳተላይት ናይ ስፔስ ትወስድ ትኽእል እዚ ስታርሊንክ ሓደ ካብቲ ኣነ ከም ጆርጆ ብውልቀይ ተስፋ ዝገብረሉ ቴክኖሎጂ እዩ ምክንያቱ እዚ ስታርሊንክ እንድሕር ኣለካ ኮይኑ እዚ ስታርሊንክ ሳተላይት ናቱ ኣብ ኬንያ ትይሎ ኣብ ኬንያ ጨንፈር ኣሎ ኣብ ኣፍሪካ ኣነ ኣብ ኣፍሪካ ከይት ኮይነ ስታርሊንክ ዘሎ ሃገር ክትከውን ኣለዋ ስለምንታይ እየ ዝብል እቲ ኣብ ገዛኻ ኣለካ ሪሲቨር ናይዚ ስታርሊንክ ስለዚ ስታርሊንክ እንድሕር ኣለካ ኮይኑ ሪሲቨር ናቱ እንድሕር ኣለካ ኮይኑ
عبل لي دما سولار انرجي انتحر لك خوينو كاب زخون يكون منغستي ناصا زخون لك نت انترنت كعصو زخل حيل كل يكونن اوف كورس كوتستر منغستات يبلون معناتها يكونن ግን ان جنرال الكتريك تطويلو تكنيكاوي بلشت اغاطيم كاب زبل اغمات كدحن تخليخا سو ازي ناب افريكا زمت سولو ستارلينك بساتلايت زسرح انترنت يو ازي بزي سيستم زغيريو الى ماسك نتناي سبيس اكسبلوريشن بروجرام ناو تفاند زغبرو زلو كابزي بانترنت اكند نزوم نا انترنت كامباني ان تكنولوجي كم تزدل قدمي دي سدو ገንዘብ ጥራይ ሓረጥ ኣኽበል ዑዝ ደልዩ ካብኦም ወፂና ናይ እዚኦም ኣብ ዝኾነ ቦታ መኪና ክትከይድ ከለኻ እውን ሪሲቨር ካሕዝካ እንተ ከይድካ ካብ ዝኾነ ቦታ ኢንተርኔት ኣክሰስ ክህልወካ ዝኽእል ቴክኖሎጂ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ኣሎ ክብር ዝበለ ዋጋ ናቱ ግን ልዑል ውፅኢት ክህልዎ ዝኽእል እዩ እቲ ኢንተርኔት ብስ ግዜ ድማ ሞር ሳተላይት እናሰደደ ይኸይድ ስለ ዘሎ ኢሎን ማስክ ነቲ ዓውዲ ሬቮሉሽን እናገበረ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ንሽተይ Ground stations provide signals to satellites in space, which then transfer the information to Starlink users on Earth. The goal of Starlink is to create low-latency internet all across the world. However, Starlink isn't the only company today in the competition of providing internet via satellites. OneWeb, Amazon Kuiper, Viasat, etc. are all targeting this new thriving market. So, the ውድድር እዚ ኣብ ስፔስ ናይ ኢንተርኔት ናይ ስፔስ እዚን ኩለን ሕጂ ብመሬት ብገመድ ፋይር ኦፕቲክስ ገለ መለግየረን ሰርሓ ዘለዋ ሓደ ዓቢ ቻሌንጅ ከጋጥመን ከም ዝኽእል እዩ ዝነግር ንመለስ ናብታ ርስና ናብ ስፔስ ዘሎ ዓውዲ ውድድር ዘሎ ንክንፈልጥ ኢለ ካልይቲ ናብታ ውድድር ፕሮግራም ናተይ ቀሪብያ ዘለኹ እዚያ ብዛዕባ ስፔስ ክንዛረብ ከለና ስፔስ ምስ ኒኩሌር ከተተሓሕዞ ከለኻ ንስማዕ Now brace yourself because this next story sounds like a mad science project, something you'd expect from a Bond villain. Russia and China want to install a nuclear plant on the moon. Who's saying this? The head of Russia's space agency. He's also given a timeline. He wants to install and deliver this plant by 2035. First, the obvious question, why? A nuclear plant on Earth is dangerous enough. Why do you need one on the moon? For energy. In 2020... So, Russia and China ሓበራዊ ስራሕ ገይሮም ድማ ኣብ ወርሒ ናይ ኒኩለር ሰዓት ኒኩለራዊ ሰዓት ዘመንጩ ቤዝ ከገብሩ ይደልለው ተገርሚ ኒኩለራዊ ሰዓት አዞ ኣብቲ ኒኩለራዊ ቴክኖሎጂ ራሽያ ኣብ ተመክሮ ዘለዋ ሃገርያ ኣጽዋር ጥራይ ደይኮነ ኣብቲ ሲቪላዊ ኒኩለራዊ ሰዓት ኣብቲ ቴክኖሎጂቲ ልዑል ሓይሊ ዘለዋን ተመክሮ ዘለዋን ሃገርያ ቻይና ድማ ሕጂ ራይዚንግ ፓወር ኮይና ዘላ ኣብቲ ዓውዲ ስለዚ ክልቴን ሓይልን ኣኪበን ሓበራዊ ኒኩለራዊ ቤዝ ክገብራየን ኣብኒው ኒኩለራዊ ሰዓት ድማ ስለምታይ የድልየካ ኣብቲ ቤዝ ንኻልእ ስራሕ ከተሳልጥ እንድሕር ኮንካ ምክንያቱ ኤሌክትሪክ ብምንታይ ክትገብረሎም ፓወር ብምንታይ ጀነሬት ክትገብረሎም ብባተሪ ንክንደይ ግዜ ክፀንሕ ዝኽእል ስለዚ ሓደ መመንጨዊ ሓይሊ ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ ካብቲ ወርሒ ዘሎ ጌርካ ኒኩለራዊ ሰዓት ከተመንጩ ትኽእል እንድሕር ኮንካ ግን ሰዓት እንድሕር ኣሎ ኮይኑ እቲ ካልእ ፕሮጀክትታት ኣብኡ ትገብሮ ወላ ንደቂ ሰባት ኣብኡ ከፍ ከተብል እውን ዝሓሸ ክኸውን ይኽእል ካብ ዝብል ካልኩሌሽን ዝተበገሰ ሓደ ሳይንስ ፊክሽን ወይ ከዓ ፅንፅዋይ ናይ ሳይንስ ዝጥዕም እንተኾነ ግን ናብ ትግባረ ክትግበር ዝኽእል ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ከዓ ምናልባት ራሽያ ካብቲ ዓውድቲ እንታይ ተመክሮ ኣለዋ ንዝብል ኣብዚ ዝሓለፈ ምናልባት ናብዚኣ ርእሲ ክማልሰኩም እየ ቅድሚያ ግን እዚኣ ኣለኹ እዚ ድማ ፑቲን እዩ ኣብዚ ዝሓለፈ ቅድሚ ወርሒ ኣቢሉ ድዩ ናብ ስፔስ ከዓ መንኮርኮርናቱ ሰዲዱ ነይሩ ምስቲ ውኪናት ዘሎ ብዙሕ ክዛረብሉ ይመረፁ ምዕራባዊ ዓለም ግን ሓደ ሰክሰስፉል ዝኾነ ላውንች ኦፍ ናቱ ሮኬት መንኮርኮር ሮኬት ንሰማይ ሰዲዱ ከም ዝነበረ ስለዚ እቶም ሱፐር ፓወርስ ንብሎም ዘለና ኣብ ኩሉ ዓውዲ ፊረስ ወይ ከዓ ብርቱዕ ዝኾነ ውድድር እዮም ዘካይዱ ዘለዉ እዚ እውን ዕዉት ዝኾነ ፕሮጀክት እዩ ነይሩ ናብ ስፔስ ድማ መንኮርኮርናቶም ሰዲዶም ኣለዉ እዚ እተን ዓበይቲ ኣብዚ ዓውዲ እዚ ዝወዳደራ ዘለዋ ኣሜሪካ ቻይና ራሽያ ህንዲ ኣርባዕተ እዚአን ኣብ ውድድር ኣለዋ እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ ኣብቲ ወታደራዊ ሓይሊ ሓያላት ንብለን ዘለና ወላ ኣብቲ ናይ ስፔስ ውድድር እውን ተመሳሳሊ ዓቕሚ ከም ዘለወንን ንሳተን ነቲ ዓውድቲ ዶሚኔት ክገብሩ ከም ዝኽእሉን ኣብዚ ኩሉ ዓውዲ ዘይጥቀስ ሃገር ወይ ዘይጥቀስ ኣህጉር ኣፍሪቃ ኣላንድያ ኣፍሪካ ግን ድሓን ዘይምጥቃሳ ዘገርም ኣይኮነን እቲ ዘገርም ካልኣይ ክፋል እቲ ናይ ራሽያ እቲ ናይ ኤውሮጳ ሳይለንት ጠቕላላ ኣብዚ ዓውዲ እዚ ኤውሮጳ ዘይምህላዋ ናይ ብሓቂ ዘተሓሳስብ እዩ እዚ ድማ እዩ ኣብ ብዙሕ ዓውዲ ኤውሮጳ ድሕሪት ተሪፉ ክበሃል ከሎ ምግናን ከም ዘይኮነ ምክንያቱ ኤውሮጳ ቅድሚ ሰብ ናብ ምዕባለ ዝተበገሰ ኮንቲነንት ክኸውን ከሎ ኣብቲ ዘድሊ ምዕባለ ግን ንድሕሪት ተሪፉ
كم تزدلي وينشافل تكنولوجي كامبانيز جوجل ابل قال ملك نبل كلنا نا تشاينا دمالك كما مالو راشا ناتا اب مهنات الله ስለዚህ ኤሮፓ ጠቅላላ ቴክኖሎጂ ተሪፎም እዮም ኣብ ስፔስ ተሪፎም እዮም ጀስት ኣብ ኩሉ ዓውዲዩ ኤሮፓ ሕማቅ ኣጋጢምዋ እዚ ከዓ ሕማቅ ሰብ ስለ ዘለዋ ኣይኮነን ሕማቅ መራሕቲ ስለ ዘለዋ እዩ መርሕነት እዩ ዝኩሉ ገይሩ ዘሎ ሃካይ ወይ ከዓ ንርሑቕ ኣርሒቑ ክጥምት ዘይክእል ማምን ኣሜሪካሲ መናብሮ ናይ ነፍሲ ወከፍ ኣሜሪካዊ ኣዝዩ ፅቡቅ ኣይኮነን ወይ መናብሮ ናይ ቻይና ነፍሲ ወከፍ ቻይናዊ ከም ናይ ኤሮፓዊ ምቾት ኣይኮነን ምቾት እናነበርካ ሪሶርስ ናብቲ ዘድላ ዓውዲ ኢንቨስት ክትገብር ዘይትኽእል እንድሕር ኮይንካ ግን እንታይ ትኸውን ድሕሪት ትተርፍ ነቲ ዘለካ ምቾት እውን ድሕሪ ግዜ ትስእኖ ምክንያቱ እቲ ዘለካ ፅቡቅ ሂወት ካበይ ተበጊሱ ብቁጠባ ቅድሚ ስለ ዝነበርካ ካምፓኒታት ናትካ መክሰብ የምፃ ስለ ዝነበራ እዩ ድሕሪ ዘይ ኢኖቬሽን ተዘይቀፂልካ ኣብቲ ውድድር ቅድሚ ተዘይመፂካ አንፎርቹኔትሊ ንድሕሪት ክትምለስ ኢኻ ኤሮፓን ድሕሪት ተመሊሳ ድማ ሓደጋ ኣለዋ ስለምንታይ ፀጋታት ስለ ዘይብላ ኣፍሪካ ድሕሪት ተሪፋ ከተረክብ ትኽእል እያ ፀጋታት ስለ ዘለዋ ሳም ፖይንት ሰብ ኣለዋ ከምኡ ድማ ኣብ ከርሳ ብዙሕ ፀጋታት ኣለዋ ዝሕረስ መሬት ኣለዋ ኤሮፓ ግን ኣብ ቅድሚት ተኮይና ጥራይ ፅቡቅ ክትከይድ ትኽእል ድሕሪት ተኮይና ንኤሮፓ ምቹእ ኣይኮነን ኩነታት ስለዚ ኢትስ አ ቨሪ ስኬሪ ኢንቫይሮንመንት ኤሮፓ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብቲ ናይ ቴክኖሎጂ ውድድር ክዛረቡ ከለዉ ዲቤት ክገብሩ ከለዉ ናይ ብሓቂ ስግኣት ከም ዘለዎም ኢኻ ትርኢ ንመለስ ሕጂ ናብቲ ኣርስናትና China signed an agreement. They decided to build a a lunar research station, basically a moon base. Russia and China wanted to build it. And these bases will need electricity to run. But options are few. The obvious one is solar energy. Fit some panels on the base and store the sun's energy. But there's a problem. The nights on the moon last up to 14 days. That's 14 days with no sunlight, which is why scientists are seeking... So, ساعات بخمي كتمنجو تخلا بورحو خينكا. تيزغالة لمن قد كون زغل solar panels كيركا. ቻይና ድማ ዶሚናንት ፎርስ ያቡ ስለዚ ሶላር ፓነልስ ጌርካ ሰዓት ኣኪብካ ክትጥቀም ትኽእል እዚ ዝቐለለ ምኾነ ነይሩ ፀገም ግን ኣሎ ግዜ ወርሒ ን14 መዓልቲ ፀሓይ ዘይበርቀሉ ስለዚ ሜይቢ እቲ ሶላር ሲስተም ሓንሳብ ምስ ወሰድካ ንወርሒ ሰይፍ ክገብር ዝኽእል ብርቱዕ ሲስተም እንተራ ማዕቢልካ ካላርሲ ተዘየለ ግን እዚ ሓደ ካብቲ ነቲ ፕራክቲካሊቲ ናቱ ዘይኽእል ኩነታት እዩ እዚ ናይ ፀሓይ ዲፐንደንሲ ከቢድ ከም ዝኾነ ትነግራላ Other options. In this case, nuclear energy. That answers the why of this Bond project. Now let's look at the how. How do you build a nuclear plant on the moon? The plan is to deliver the reactor to the lunar surface. Russia says robots will then install it. Apparently all the technical concerns have been addressed except one. How to cool the reactor. Nuclear plants require vast amounts of water. We're talking about billions of gallons per year. That's the kind of water they need. This water is used to cool the reactors. It must then be filtered and stored. Again, there's a problem. The moon doesn't have that much water. Researchers have found traces and molecules, but nowhere near billions of gallons of water. So, تحسب ولا كات بطهنة تي solar energy تناي nuclear energy ولا كم حسب وتشي تعاون تقولنا نوي حمتات كترنا زغل زت عمامن من شو كون تقل زغل تقولنا تجمع له نسلما ماي ببز هيز دلت بلا أبور حدما كسا كندو ماي كم زلو توملي وكل سنة ماي كم زلو إذا نجرجن exactly تماي على دي يلن بتعقن nuclear reactors اللي أيات زارب زلا by the way نساقزيت النيا تبون عز حسب زلو scientists so there is a huge gap أبو مالتيو so زي قال ده قالن كيف لو تتحسب كجمروي كلونيوم كل تين هجرات دما أبتعودتي تمكرون أفلت أنزلوميم زي زي كون تكنولوجيكال زي كال نجر كم بروجكت كعلموا يكونون كل تعبيت هجرات لازم there is always a possibility that possibility كم يجر كان بتكبر أو تغير دما نوعه that's why تبعكم جورينا زي بلزلو they really need enough time to work on those things at the same time تايدول رينان نابتقد مي China أب إسرا دهشدش عامة عبيلا أب ورحي moon landing ناتا astronomers ناب ورحي خدو astronauts نابو كمتو كوردو تسبيس لزلوا ناب 35 بيز كنجبر ويون nuclear power كنجبر ممنجو كنجبر كبلو خلو نت بيز كم يجركا تصفعو ندهر nuclear power جركا ندهر بيز ناكا جركا then what comes next is عبي بيز جركا توريستس مجمريا كودخلو بمقطع دما ندهر مچو هيوت على قينو دك سبات نابو مغنيات إيلون ماسك at the end of the day أبتناتو حساب سب نابتي سبيس كيدو كوف كبليز دالي ناب مالتي بلانيتاري كنكون على نايزبل زلو تحن نسا سنهي لك كم سألكمي that's the most interesting part in the conversation نتزارب كريوس لزغنا so نغتل
Until that problem is solved, a nuclear-powered moon colony is a pipe dream. But the idea itself is not really bad. In fact, it's actually been tried before, though the scale was much smaller. Let me take you back to 1969. The Apollo 12 mission landed 2 astronauts on the moon. They carried a nuclear generator with them. Solar panels were not reliable enough, so NASA settled on a nuclear generator. From all accounts, it worked pretty well. It gave enough power to conduct all the tests. So እዚ ኣብ 1969 እቲ ኣፖሎ 12 ሚሽን ዝብል ናይ ኣሜሪካ ሞን ላንዲንግ ዝብልዎ ንወርሒ ሃሪብና ንወርሒ በፂሕና ኢና እዮም ዝብሉ ተበፂሑ ይበሃል። ኣነ ዝገርመኒ ግን ኣብ 1969 ንወርሒ በፂሕካ ኣብ ወርሒ ኮፍ ኢልካ ነርካ ክሳብ ሎሚ ስለምንታይ ካልኣይ ግዜ ክትከይድ ኣይከኣልካ? What happened? I mean, common sense. 69 almost I don't know ክንደይ ዓመት ኢና ንዛረብ ዘለና 50 ዓመት ልዕሊ ኢና ንዛረብ ዘለና ለ 50 ዓመት ገይሩ ኣሎ how come ካልኣይ ግዜ ክትምለስ ኣይትኽእልን? ወይ እውን ክሳብ ሕጂ ኤክስፓንድ ክትገብር ኣይትኽእልን? ቻይና ኣብዚ ውሽጢ ሓፂር ዓመታት ብዙሕ ለውጥታት ክትገብር ክኢላ ዘላ። ስለዚ እዛ ዘረባ እዚኣ ብዙሕ ሰብ እዩ ዝጠራጠረላ። እቲ ኣብ 69 በፂሕካ ካልኣይ ግዜ ክትምለስ ዘይምኻልካ ወይ እውን ብዛዕባ ወርሒ ቶፒክ እታ ሽዑ ዝተበፅሐት ጥራይ እንተዘይ ኮይኑ ክሳብ ሕጂ ዝበሃል ከም ዘየለ so this is a little bit questionable ንዓይ እውን ንክሓስቡ ኣይበፅሑን በፂሖም ዘይኮነሲ ቅድሚ ክንደይ ቴክኖሎጂ ድሕሪት ከሎ ኣብ ስፔስ በፂሕካ ወርሒ በፂሕካ ከተብቅዕሲ ዝኾነ ነገር ድሕሪኡ ዘይማዕበለ it's a little bit I don't know ከማይ እንድሕሪ ኮይንኩምሲ ንክትሓስብ የጠራጥረካ እዩ። I know ብዙሓት ሰባት ነዚ ፈብሪኮም ዝገበርዎ እዮም ኣሜሪካ ዝብል ሓደ ዓብይ ኮንቲንጀንት ወይ ከዓ ሓደ ዓብይ ክፋል ኣሜሪካዊ ዘሎ ሓደ ክፋል ናይ ኣሜሪካ ሓስዮም እዮም ከም ኢሎምና ዝብል ከም ዘሎ እዩ ዘሎ። ግን ብሓፈሻ ኮንቨንሽናል ትሩዝ ኣሜሪካ ኣብቲ ወርሒ ከም ዝበፅሐት እዩ ዝንገር። ኢሎን ማስክ ኣብ ገለ ቦታ ጠቂስዋ ነይሩ ኣብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ኢንቨስት እንተዘይጌርካ ነቲ ትፈልጦ ዝነበርካ እውን ክትከስሮ ትኽእል ኢኻ። ንኣብነት ስፔስ በፂሕና ወርሒ በፂሕና ንብል እንተለና ስለምንታይ ክንደግሞ ኣይከኣልና? ዘድሊ ኢንቨስትመንት ስለዘይገበርና ንዑ ዘኽእል ቴክኖሎጂ ከነማዕብል ኣይከኣልናን እዩ ዝብል። ብሓፈሻ ግን ኢሎን ማስክ ናይ ስፔስ ኪል ኣይኮነን ወይ ናይ ገለ ኣይኮነን። ንሱ መፅኡ ናብ ማርስ ዝኸይድ መንኮርኮር ክሃንፅ ካለ ናሳ እንታይ ይገብር ነይሩ ዘመናት መዓት ገንዘብ እዩ ዝውሃቦ። ናሳ ማለት ካብቶም ዝበልዑ ርእሲያዊ እዮም ዝኸዱ እዩ ዝበሃል። ግን ደንብ ደደይ እዚ ኩሉ ዓመታት ሓንቲ ክገብሩ ይከኣሉን። ኢሎን ማስክ ሓደ አንትርፕረነር ካብ ኣፍሪቃ መፅኡ ናይ ስፔስ ከማን ኪላ ዘይኮነ መንኮርኮር ሰሪሑ ብናቱ መንኮርኮር እዮም ኣብዚ ቀረባ ንማርስ ከማን ፍሉይ ምርምር ክገብሩ በቂዖም። ስለዚ again there's a lot of this ናይ ኣሜሪካ ስእሊ ልክዕ ለንቀነ ኣብዚያ ሓንቲ ከም ፃልኩም እየ ልክዕ ምዝያ ትኸይድ ኣጋጢማ ዘላ you can call it a joke but it's just ሓንቲ ነገር ክርየኩም እየ ክስሕኩም። So ሓንቲ ስቶሪ ክነግረኩም እየ ንከይትስሕቁ ዳንበር እንታይ ኣጋጢሙ መስለኩም? ኣብ ዝሓለፈ ኣብቲ ኩናት ናይ ዩክሬን ራሽያን ዝግበር ዘሎ ናይ ኔቶ ኣፅዋር ናይ ኣሜሪካ ናይ ገለመለ ተማሪኹ ኣብ ራሻ ይረአ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር። ኣምባሳደር ናይ ኣሜሪካ ኣብ ራሻ እንታይ ኢሉ ኢሎሞ መስለኩም? እታ ኣብርሃምስ ትበሃል ታንክ ናይ ኣሜሪካ ብጣዕሚ ተሃስያላ ኣብተን ካብተን ዝተማረኻ ናይ ጀርመን ሌፓርድ ከምኡ ድማ ብራድሊ ናይ ዩኬ ታንክታት ኣብኡ ከለዋ እታ ኣብርሃምስ ትበሃል ናይ ኣሜሪካ ዝያዳ ኣብቲ ውግእ ሃሪማ ፅዋዕዋዕ ኢላ ኣላ። ስለዚ ከመይ ገይራ ካብ ናይ ካልኦት ከም ተሓሙቕ ጌርኩም ተቕርቡ ኣለኹም? ነቲ ዝተማረኸ ንብረቶምሲ ከምዚ ጌርኩም ሽምናይ ተበላሽውልና ጥዒቲ ዝተማረኸ ደይተምፅኡ ስለምንታይ ዝተሃስየት ኣምፂኹም ኢሎም ክሲ መስሪቶም ኣለዉ ብምባል ኣብ ኤክስ ወይ ካብ ትዊተር መስሓቂ ጆክ ነይሩ። እንታይ ማለት እዩ? ኣሜሪካ እንታይ ክትብል ከም ትኽእል እንታይ ክትገብር ከም ትኽእል it's really amazing። እዚኣ ታንክ እዚኣ ፍልይቲ ሓይልያ ብፍፁም ዝቐርባ የለን ተባሂላ ልዕሊ $5 ሚልዮን ዝዋግኣ ዝነበረት እዩ። ኣብቲ ዓውደ ኩናት ግን ብጣዕሚ በቐሊሉ ብናይ $500 ድሮ እውን ክትረም ስለዝኸኣለት ካብቲ ዓውደ ኩናት ኣልይወን ኣለዉ ጥራይ ዘይኮነስ እታ ተታሒዛ ዘላ ድማ ኣብቲ ሸው ናይ ሞስኮ ዘላ ድማ ነቲ ሽም ናይቲ ታንኪ ብጣዕሚ ከም ተበላሽዎ ዘላ ካብተን ኩለን ዝተማረኻ ዝያዳ ዝተሃሰየት ንሳ ኮይና ስለዝተረኣየት ኤምባሲ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ራሻ ክስናቱ ወይ ከዓ መረረናቱ ኣስሚዑ ዝብል ሪፖርት ርአ ነይረ። ስለዚ ንመለስ ናብታ Nuclear energy has been used on the moon before, not as a plant but as a generator. And NASA is looking to expand it. They too have plans for a long-term lunar base to settle humans on the moon for 10 years. And what's their power source? The same as Russia, a nuclear reactor. In 2022, NASA gave 3 contracts to private companies. They were asked to design the lunar reactors. Last month, the first phase of that plan was wrapped up. NASA wants 2 things from the reactor. 1, it should weigh under 6 tons. And 2, it must produce 40 kilowatts, which is enough to power more than 30 households. Again, we don't know how NASA will cool it down. We also don't know how this reactor will be taken to the moon. But we do know one thing. Space exploration is entering a nuclear age. The first space race was all about reaching somewhere, like the Earth's orbit, or the moon, or Mars.
So انتاينا نسمى زلنا ولا ناسا أنا أمريكاون تمسها صالح حساب كم زنبرون أب إسرائيل كلتن حادش بروجكت نكامباين تاتي بكم زلون نتي تي برز نيكولار رياكتر بقطعناتهم كم زلو غيرهم لو سلازي كابز تبقسيو أب يونايتد نيشنز أب سبيس لو ناي أمونغو راشا أمونغو أمريكان راشا كسيساتاني را بزعبا أب سبيس كبرز خل وددر ناي أصوار مالتيو هنياتو أب سبيس تخون زخل أصوار تكبر الله أب سبيس كوينا متقعد تكبر تخلي إلى راشا تخصص لزلا زي كابزيتات زبقسي تو Earth's orbit on the moon or Mars. This new race is about staying there. And for that, you need more powerful energy sources. Nuclear power could be the answer. Just think about it. What if you want to explore beyond the solar system or set up a base on Mars? Then solar panels will not help you. But nuclear energy can. It can produce more power over longer periods of time. Of course, there are risks here too. What happens if your nuclear payload crashes on the moon? Like what happened to Russia last year. The spacecraft was called Luna 25. It was the first Russian lunar mission in 47 years and it failed. The Luna 25 lost control and crashed on the moon. So we need to be mindful of these risks. Also, nuclear reactors could be a slippery slope. What if nuclear weapons are next? Recently, the US accused... So بحفشة تعودي بزح زي تملس حتوتات كم زلون برقت بزح نقرات دما ريسك كلوا كم زخل يا مزارة بزلون and this nothing to hide من الباتنا ودرنا نيكولر كملسنا اسكنا إلى ماسك نحلف اسكن نسمع بزعبا بلانيتات بزعبا سبيس حدا كابتوم زل على تسمع عن زلوا وسبيو listen now throughout the world and also paying for a lot of what we're doing here and Falcon 9 is the primary launch vehicle for Earth. It's just doing more non-SpaceX launches than anything else. And but Starship is Starship is the first design of a rocket that is actually capable of making life multiplanetary. So Starship تبعال تزعبيت من كركورناي إيلون ماسك ناي SpaceX بالكامباني مالتيو زيا من كركور زيا تزبلت ناب سبيس كتب صحنا ناب كال بلانيت بفلاي مارس يو تارجت غير زلو إيلون ماسك نسون سبيس إكسن سلازي ناب مارس كتب صحنا تخيل منكركر انتلا خوينا زيا ستارشيب زبلو زلو بروغراميو فالكن زبهلاونا لوم سلازي ساتنين كتب صحنا تخيل زبل حسابي زلو سلازي زا ستارشيب نع بروموت نع زعبا اناونسمنت كب كليو إيلون ماسك أبتناي سبيس إكسبلوريشن زي زجرم بقعتن ريفولوشن زجبري مجمري عملي يصابونيرني إيلون ماسك توم ناي ناسا أسترونومرز أو زنبرو أستروناتس كلام كلهم توم ناي سبيس نبور حبس حمز بحاله كلهم أنصاريهم نيرو كعوات هيدا اللي ونيم نيرو سلام تايسكي بيروقراسي تي ناسا زبحال مع جنزب كابت منقص ناوسده كم تزدله وصيد كم قديتا زي نبريو حجي كنا برايفت كامباني سلازاتوي إلا ماسك دما سرفايف كقبر سلازلو كم كوربوريشن مجمريا تن سبيس قبر زلو كهفلو زغل سب سلازي اللي انتاي غيرو نتناي انت بزمصحوا لكم تي نا انترنت بروجرامز غيرو نسو ناخذ خلو كابتي انترنت بمشات تروح بزل جنزب دما ابزناي سبيس بروجرام ناتو انفستنا قبري برايفت انفسترز هناك يوملو بابليك كامباني كونن سبيس اكس درجه اني إلى ماسك تريليونير كقبر زغل كامباني يزبها لزي مغنياتو really عبي potential زلويو كل جينا I think last بماركت زقت تقامقملو كباب 100 بليون دولار اللي تتمين نير تبالينا إذا كامباني بزغل تفد ما كلا حلف كم زغل كينو مغنياتو بقع زخونا من كوركورات زفر زلو من كوركورات راح يكون زفر زلو تم من كوركورات كيدن بسلام تمليسات كالا زين سراح كتك عملان كم زغل ناسا كل زي مزيا امريكا كم تحمشش زقبر نير كل عين ناي زقن كيدن كمليسن نخالا زين نسرح صقناتات وساسي قالن خدا خمس خلا زقبر تكنولوجي بمقبار ناي بحق زقرم يونيجيرو كان انا بزي خص معكم دليل الله كن بزعبا كالوت فطرتات استزارب الله. Success is one of the possible outcomes. No rocket before this has had the potential to extend life to another planet. And هانت كابتن زارب عندما extend life بلالون لأن هي واتي كامريت واتي خن قبر لنا أمريت أبزا بلانيت مريت راي تخون يبلون مخنياتو أبزا بلانيت مريت بزوج سجمات ونسلزلهم بقلة بفلاي دمان شغل متقصو زم نايني كل راوي أسوار تسكيمهم زلوا ناتهم جيجا calculations نتي هي واتك سبات كتفو يخلي زبل الناس سلزلوا أبكال بلانيت تلناجن أنت واحد أبو يوسف كده حين خل خو زبل الناس هلو سلزت بلانيت
مالتي بلانيتار تغيرنا عندك سبات نقصالنا ناي دك سبات اقداسنت الله قبل كل سمعوج. And I'll sort of wax esoteric here for a minute, because this may sound sort of unusual, but when you think about the question of where are the aliens, which I get asked a lot, this is like the Fermi paradox. Where are the aliens? And أنت بزعج زي حتى حتى أنت لا يبلع لهم aliens مالت اليوم سبات دي يكونوا كالوت فترات كاب كالوت بلانيتات ماسي أبزي يونيفرس بهال أزجي سفح مريتي زي بلانيت مريت نبرول زلنا بعيني يونيفرس كتريخ لها كندفر تعفونا يكوني دعمني إشتي مريت إتي جالاكسي ناتنا تراي كن متاع بيتيو كابت جالاكسي ناتنا خا كندي عين ملكوي جالاكسي بهال كالوت جالاكسي تاتالو سلزتي يونيفرس بهال أزجي عبيو بلانيت إيرست كا نشتيا بمنصرت يونيفرس كتريخ لها كابتا بلانيت إيرست ما وحوت سبي ينبرالو هاو كام أبزو كل يونيفرسي أمريت راي سبزولو زبل حتون ساينتيستس زبنات زارب يجيب زحات على كاروت إليانس على فيلم تاتريوم تخونيهم كاروت قال كلترس زلهم قال تجبرهم كاروت سلويهم نبرتي نحن تراي كنا نغنى بز يونيفرس بللو بزعبات حاجتين الشاب عودتي نوحي يرزلي قالوا اليوم كاروت هيوتاويان وي كان نبرتي دك سبادهم كما عينه تحسس بازلو نزبل كملس كله سمعوا واسكي. I've not seen any evidence that there are aliens on Earth. A lot of people think there are aliens on Earth, and I'm like, great, I'd like to meet one. You know, for a while there, when I was getting my green card and everything, it said alien registration card. I'm like, okay. But انتهي زبل زلو أنا كسب حجب دبت أحكوا أبصرحي سخوني يكون alien كاب كله بلانيت كله عينة فترة كريك علكون زرحب كون يبلين أنت أنا سفلتا ناب أمريكا كأتغلقه green card كوهاب كله alien number alien مالت بإنجليش وساعتنيا ويكا ودعد زي كونه مالتيو تزي ساتر هيد فلتنبر كله نا alien سخوني زرع خوي لن سخوني كله هي وتاوي كابزا بلانيت وبوتاي هيوتاو مالت يكون زي سب مالتيو consciousنس اللو لبنا زلوسي كاب كال بلانيت زخونه ايرا اخوني زبل زلو سلازي حدا كابتوم توب زل على عودناي سبيس زنطف زلو ندق سبات دما نمجمريا امارس كبصحم تسفا زغبرو لسبيو زخونه الين يلن زبل زلو سلازي منالبات اتبزعبا الين تزرب كونسبيرسي كون كم زغلغن بزحات دما يقامو يم ابزا عودي anyway كاب إلى ماسك منالبات حب كينجر تنجرون كون خلي ناسا بزح نجارات حيزو قال ملا زبل بزح زرباتات هالو سبيشال أبتاع عودة تفوكس تجبرو I know بزح نجارات تفلتوا هم تقولون إلى ماسك public statement ناتو أنا كسب الجزر أخويا اللي نيزول زلو. This question of where the aliens is, I think, a very profound one, because I'm aware of no evidence of aliens whatsoever, which means that I think we're probably alone. And if you look at the history of Earth, like how long has Earth been around? Assuming that physics is correct, the universe is about 13.8 billion years old. Earth is about 4.5 billion years old. طيب لالو زغطرتات زين هندوم كبيديوم. نحري أنا كسب الجزر هبكو alien يلن ويكا كاب بلانيت كزمت فترة كال يلن يلو. سلازي probably نحن هذا كسبات نحن تراينا كنقول له خلاب زخول سفح زخونه universe بهالمالتي. اليونيفرس كندي عمت هالو نزبل كبابي للا 14 بليون عمتات كيرو اللي يزبال ترجمهم للا 14 بليون مريت نبعلا كبابي 5 بليون عمتات جبرت يا يتبع جا بلانيت مريت نحن نبرا لا زلنا مالتيو شوف زي تناي سبيس تمكرو زلكم زيارات فلتو تخونو جن كم زاد احنا ابزي نريا زلنا ابزي كبابينا نريا زلنا عالمكم يكونن يونيفرسيز مجلس زي ركبه صفحه زلوي مغتل. When you think about how old is civilization, I think the right measuring point for civilization, in my view, or a good measuring point, would be the advent of writing. So the first writing is generally considered to be the ancient Sumerians. Where are they now? They died out, but about 5,500 years ago, it was archaic pre-cuneiform. In fact, I suggest it's like an interesting rabbit hole to read about the history of writing. So if you consider, say, like, okay, civilization. So بزعودك سبات كنزارب كلنا دما تمجمريا سلطاني نايدك سبات أبين يرو كنبلا لنا سلطاني كنزارب كلنا بحفشة بزحات كلا تاج السمام علو صحفت جمروا لي سلازم صحفتنا مجمريا قدمي 500 عمت سوميريا نصفهالو
أبي الله وساتم تفهم يمكن نعطومي زلوا سلازي كابينا خنجمر نغل 500 عمد مريد دما لا 5 بليون عمد عندنا زلوا يخلط أني كم دما نرحلي تمارسنا تخالتي نا يونيفرسيتي ماك لا 14 بليون سكبر عمد سلازي دك سباسي رير أبزك أربعة بمنصرنا يونيفرس كتريم كلها أبزك أربعة زكاة هيوت مخانو تنقف مخانو لما يوز زاربي لماسك بقليل كتف زخل فترات مخانو بعين يونيفرس كتريم كلها دك سبات هيوت ناي سبات ويكاز هيوت بال كونشسنس زي دك سبات اللاوي كتف زخل لك كمزا چلملم تبل دلا شمعة غيركم رايو هيوت ناي دك سبات أبزحنا نريا لنا قد بمنصر يونيفرس كتريم كلها كمزا شمعة چلملم تبل دلا نساد عري نفاس مسجد كتفازغل كتف تخل هيوت يا نابلي دزارب. I think if you don't have writing, you kind of need writing for civilization. So it's only been around for like a little over 5,000 years out of 4.5 billion years that Earth has been around and the 13.8 billion years of the universe. So all of human civilization is basically the blink of an eye. It's like just a fraction. It's nothing. And I think that. So انتهي زلزال وحتر زبالة نايدك سبات تاريخ مستينا يونيفرسنا مريتن كيرنا هنري خلنا لك كم السمتا وحتى أنا عينها وحسم تبلو كوميو حمش الشح كنزارب كلنا والحنتي كنا نهي مريت للي 4 بليون عمتها جيراك نبل كلنا حمش الشح عمت جبر تاريخ نايدك سبات يزلك نبل كلنا وحسمي سلزت هيوت نايدك سبات ساعة كندي نشتي كم زخونن ساعة كندي تنك عفو كم زخونن يزنقر. Probably means that consciousness is incredibly rare. And perhaps fleeting. It may not last for very long. Because otherwise I think we would have seen aliens, some kind of sign of aliens. I think the most likely explanation is that consciousness is so rare that and does that consciousness actually extend to another planet? Does that consciousness extend to another star system? I mean, ultimately, if we're able to become a spacefaring civilization, a multi-planet species, and ultimately a multi-stellar species, and go out there and explore all these star systems, I think we may find that there are many long-dead one-planet civilizations. And as you've heard me say before, we don't want to be one of those lame one-planet civilizations. I mean, we want to be a multi-planet civilization, ultimately be a multi-stellar. So انتهي زبلزالو اندحر كالوت هالو خينوم تم كالوت سيفلايزيشن دلينا نروحهم كنكلا لنا انتلو انتم يتومن اب كال بلانيت تغيدنا لما زياره كندل نخل سلازي انتهي زبلزالو كونشسنس وي كا لبونا ندك سرات كونشسنس تاتفلتو ابي تغرينيا انتك نبلا نغلسك ترجم حبوني از كونشسنس نبلو زلنا نقح سبسي كاب انسسا زفليوت كونشسنس يو حسب زخل سلازغون زناي محساب تقولوسي بتعمل سحت زقاطم نجر بوهان كرد أنا خلاله ذك سباسي سحت زقاطم فطرات يوم مالتي بصفحات ناي يونيفرس كنريو خلنا أب حدا بلانيت رايزولو أب مريت رايزولو زخول سفح فطرات ناي عالم كله يونيفرس بحال كله نحنا قلنا بزا مريت راي كنا خلالا كابزو وزينا أبتكال بلانيتات كنسفح كنكلال لنا دخومات أب حدا بلانيت راي نبر كنكوني بلان نابلي زارب زلو I think بزينا ماسك قال عدمه حدا اسرع عمد تهيبوه لليو كبانديز منغن انتهيبوه نزع عودزي نقدميت كسابقوي سدو يخلي نسوس اللي تجمره دما كم زن ريزلنا تشاينا قال كالو تغرات كالو كامبانيتات ابتريس يعطولو لتكونت هدما كالات فو خمس غلو ويون لكعت من قدس تحيزو كالات في خمس غل يزنقر فزي I think this is an exceptional time. Stellar civilization be out there among the stars, like, you know, make science fiction not fiction forever. Can make Star Trek real. So that's why I think that there's a high urgency to making life multiplanetary. Because this is the first time in Earth's 4.5 billion year history that it's been possible to extend life or consciousness beyond Earth. And we've got to do that while civilization is still strong. So that's the overarching goal of the company, is extend life sustainably to another planet. Mars is the only. So comes in the Zalana, the Helmi Naiza Campanizia, Naiza SpaceX, Bahal, Nati humanity, have planet Earth, planet Mars, come on, Nawarhi, Nabkal, star system, can Sagagro and Kelalena, Zidema, Nainefswak of Halafnetu, Maniatu,
يس الريسك زلون يبزع زي قلت أيسو تزلو الريسك تاع أبز مريت بقليلو نتدك سباتون هي ودك سباتون كتصل سلازغل قال سبات أب كال بلانيت لو هيوت نايدك سبات كتصل غلي مغنياتو من البات أب تاريخنا كنت مزحف تاريخ ما أب زي ما هي كندي سبت فيه وكندي إنسانات فيه سنة أملاخ قدايو أملاخ أب كلتي بلانيت كتفا كلندي خنا بلاين خلينا but anyway if there is one thing كردانا كابس كنفلتون كن حزون زلنا زقبات تغينو أنا نعطي مرداتا مالتشو أملاخ نسب برأيانات ناي سلاسي برأيانا أملاخينا تفتيرنا برأيانا أملاخ مالتنا تأملاخ زفترو كله كتبصحو نتأوم روخة تتقيم كاب بزع نقر كتقبر كم تخلينا عن رزالنا سلازي نسبسي برأيانا بامسالنا نسب نفتر تيلو أرأيانا أملاخ تاي مالتيو زي يونيفرس أزي سفيح ندهريلنا ندهر أملاخ كفتير ويلنا عمو كينا سبكا برأيانا أملاخ تفتير ندهر نبلا لنا سبكو قبرو زغل بزع نقراتكم زي اللغة تفلتو تذكر لكم مغنياتو ناي أملاخ أرأيا سلوزغونا أملاخ كل زي يونيفرس فتير واتلكا برأيانا تو تفتير كالو دك سبات بزح نجارات كقبركم زغلو أنا كل نجار بعيني أبي بعد تحسسبا كل زنا شيطانيو زنا كم زي كمبان سب برأيانا أملاخ استسرحيو سلزي أرأيانا أملاخ ندهرلكا نأملاخ زمسل مالتيو أملاخ زمسل التحسسبا زلو خلا زراربا أملاخ زقبر أملاخ نزغل فتير واتلكا عبت تفتير زلو نعبت نسوز فترة نخبط زقبر تسعر كله عبت تحت أملاخ أنت أرى أملاخ كم زي كنا كردانا لو أنا نعطي مرداتي كوز فيله مرداتا كل وكم خلينا بالكو نايلو معرستي قالك هابتي قالك هال فيديو تات نيرو نجن أبقالك زي خمسة نلو مجن نزيع كبابكم يدلي I hope كلام هيراتكم تكون please like جبرو support جبرو دقفناتكم جبرنا بالكو مزيع لبواخ كتفق أبز عالمنا بقلت حمبابي بتكنولوجيا بتقعزلو زلا بخميك عوات مخل زبل حتى مجمريا أنت تكنولوجيا نبي قطعي زخيز زلو artificial intelligence blockchain كمون روبوتكس أبزيوم عودزي بنيشتي جنزر إنفست نقبر يجمر نحنا سمارت خين خون غلينا أبطم سمارت سباد شرح لزلو إنفست جرنا جنزب ناقل مساعتهم كنعب نخيل إذا حدا بسولن بلحن من قديم كالاي أبتزلنا يو وان انتهى اللو زعب زلو رينا نعوق حق زلنا زغل مزحفت ديو كورسات ديو كنوسد كنبقاس لنا تكنولوجي نخلو بناتsa بقليلو كم ترحبون غيرو كاسلو زلو تتقملو سالساي دما